Shubor nagaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkel Sangma hagas ngi baar ula penpau bagi don kinong teri ke balang Presbyterian nagani Kejela kibala syak lebor haki runar ha Kejela Bihar. Haba penrem jur yakani ke Jingjia u Konrad lingba ke rensan Twitter ula ong ba ula ptha yaki pulit Kejela Meghalaya bakin yakren bat ki pulit Kejela Bihar kenang ban yarap yaki teki nong teri jong ke balang Presbyterian ban shimjing tip babnya naki kenang ban la ban ai ke jing ujor lani ke FIR persya yaki teki runar. U Konrad ula pensyai baha ke badingkong kaladon ke jingong bala kem deki pulit ya kita ki nong tray ke balang Presbyterian Henry kini kamlong ke basisya. Ula ongru baki pulit kila alam yaki kenang bakin lat ni kinog ni jingma pat kum juru ban shim jing tho halor ka e ka bala jia. Kat kum ki khubor ki bala yo alum la ong baki ki arngut ki nong tray ke balang Presbyterian ki kinthop Reverend Ruben G. Lalu bar utumen basan ti nong klaw na ke balang Presbyterian lait kra. Hagajo ke por Menteri Rangba ule ya tho ba udang ap ya ke jingtip ke bapura halor ka e ke bala jia ya kita ki arngut ha Bihar.